Ćao svima! Evo napravit ćemo najjednostavnije čokoladne mafine, a za čokoladne mafine su vam potrebni sljedeći sastojci, a to su 4 jaja, 200 g čokolade, otopite zajedno sa margarinom, ja sam stavila na 2 minuta u mikrotalasnu, 8 kašike šećera i 16 kašika brašna. Jaja sam umutila i u ta isto umućena jaja dodajem šećer i dobro umutimo. Zatim dodajemo čokoladu i margarin. Mutimo. I na kraju 16 kašika brašna. Dobro mutite da nema grudvica. I nisam vam rekla, prije nego što krenete uopšte sa pravljenjem mafina, uključite renul na 220 stepeni i pecite ih od 5 do 8 minuta. Zašto kažem od 5 do 8 minuta? Ako volite da se onako osjeti čokolada, onda ih pecite oko 5 minuta. Ako volite da bude onako suvlji, onda možete i 8. I evo, sada ćemo lagano da sipamo u naše silikonske kalupe smesu za mafine. Ne morate baš skroz do vrha. I tako sve dok ne popunite. To bi bilo to. Pečemo ih znači od 5 do 8 minuta, zavisnosti kao što sam rekla koliko želite da budu čokoladni. Vidimo se nakon pečenja. I evo kao što vidite naši mafini su gotovi. Ovo što je malo umrljeno nemojte da brinete, prilikom prenošenja do rerne će vam se vjerovatno malo razliti zato što je silikon ovako savjetljiv. Iako su vrući, ja mislim da ćemo nećemo imati problema tokom vađenja. Zato i volim da koristim ovakve kalupe. Super su. Nadam se da vam se svideo recept, ukoliko jeste obavezno lajkujte i zapratite me na YouTube. Pozdrav!